kolenjin ibwotene imwoene chito kolenjin ilelenenye igerene chito kolenjin ibwotene imwoene chito kolenjin ilelenenye ugesiso chito kolenjin unengengi ngotingengi onime mwowe igenai tugul kongomengen konime tebo tigemwoun igerene chito kolenjin ibwotenenye igerene chito kolenjin ibwotene imwoene chito kolenjin ilelenenye mogonyolchin chito kolenjin kochelewan Karibuni chitab Kalenjin hajo sibechen kebeberwek tugul hajo mi emetab Australia akimi komie ngole Adelaide emetab South Australia. Karibuni ang episode number 43 eng betutab rani kebwotwech notok ne legend anan the father of Kalenjin gospel artist notok ko Joel Arap Kimeto kole makonyolchin chitab Kalenjin kochelewan. Kichamegei eng emetab Australia akimi komie akotok akwek tugul fans chechok chosubech eng takwek tugul chomi emetab Australia omi ole Adelaide South Australia angot mzee wa kazi Arap Kigen mwenyewe Cleophas Koros Dennis Kirwa akotikelen congratulations eng lagok tugul cheko graduaten eng University of South Australia nano kabisa ko notok Dennis Kirwa notok ko our graphic designer inene kidesignani logos chechok tugul angone igerene chitab Kalenjin deno ole mi congratulations ak Sharon Chepkoech sinye congratulations ak biik tugul cheko much graduaten eng University of South Australia. Kongoi agere biik komong kityo ameche ilikean ameche ishare show nebo betutab rani ameche imwawech ile inamchine chano eng kemboutab rani inyorchine chano tonight agere Kidi Kilel chitab Ainamoi eng olimbo county nebo Kericho. Kongoi Kidi Kilel ak biik tugul chekakoingian otokotin eng episode number 43. Ameche kityo moja kwa moja ngete emetab ole Australia ole South Australia ameche kebe kekrosen moja kwa moja akoi kebeberta nimbo olimbo Columbus Ohio. Columbus Ohio amune Columbus Ohio balozi akoi itaga Kongoi osea kichomegei ngolep Columbus Ohio kakeitu episode number 43 ne notok kitinye taot kobun meche sikemwoiwo kele kokinyorchi ano taot nebo betutab rani ko kichomegei eng Ohio osea kararan wikit kaketou arawet ne lel arawetab 10 nekakitou ko kichomegei makitinye ng'al ko kakoit taonyo ne inendet kekure Irene Chepchirchir ko kakinyorchi county nebo Uasin Gishu notok ko taonitab Eldoret. So koking'etye kimasta nebo Australia aketokchigei kebeberta nebo Kenya uni aking'etye eng yu kebendi kebeberta nebo France. So ikere ile kisungukoni kabisa osea ko kichomegei sosoki age tugul kimeche sikeweke sikikochi taot kokatech eng yu asikobit ketou tetutiet nebo betutab rani kokotomo kot keit yoto ko sikeker kele Singishu ne nekit kemwoe kele the city of champions Eldoret ole mi taot nebo betutab rani ko osea ameche kityo kikochi taot kokatech kimeche ikatech Irene ile chamgei sikonai biik ole imite Irene. Irene kotisye tugul biikab Kalenjin. Kongoi. So no ko taonyo Irene Chepchirchir ne notok ko kakinyorchi taonitab Eldoret the city of champions. So amu imi taonini ko champion akinye kimi city of champions komi champions yotok ako choe tuguk cheechen ko osea ameche tawek kidogo kebeberta no sikobit ketou tetutiet ko osea ikere okot ng'o cheisubech asikobit ketestai.
Kongoi ko Balozi Peter Rono, kongoi biik tugul cheisubech eng takwek cheterchin, kongoi biik chekakoingian isubech kobun takwek chebet. Amete kityo tasom alo Laikan Oshian show nenyo nebo betutab rani sikosikyi keityi biik chechang kabisa eng kemboutab rani. Agere biik chekakoingian kebeberta nimbo YouTube, kimi kebeberta nebo YouTube, kimi kebeberta nebo olimbo Facebook page nyo nebo Ikere Ne Chitab Kalenjin, akemi Hosea Kiprono Kwanet. So otokotin biik tugul chomi chosubech akoi kebebertab olimbo emetab Kenya, Professor Chelugui ak biik tugul kilen kongoi kabisa. Dorcas Chelagat, asante sana, ak biik tugul otokotin. Ongetestai kong'ete yu akoi koi kakesunet, amu kitinye kamang'unet kele tawet nekakimut kemboutab rani kochang ng'alek kabisa cheimuchi inetege. Karibu Balozi siketou tetutiet. Kongoi Hosea, kou ye kikimwa eng tetutioni kemeche kechergei mising kito neo eng tuguk tugul ko kechergei. So kicheng'e biik kobun takwek cheterchin, kicheng'e biik cheyoe boisionik cheterchin asikobit icherage chi age tugul eng ole imi. Kityeme kimutu professionals, kimeche kimutu chi age tugul netinye ngot komi chi neikere ile ae kiy nekimondoe, kiy neimuchi kotoret chi, ko noto amune sikecheng'e biik kobun takwek cheterchin atya kisubi bandanywa akoi ole mi, amu kamanutietab ni ko sikiro kele kecher age chi, amu kecher biik ko